Shubor nakashlem jong unongsan hima. Ka Meghalaya Pradesh Youth Congress hagajingalam u Vice President uba Jonathan CM barkiwei pat kitukhat lapen pau kajing persha halor kajing kam ke BJP baka Congress ke persha ya ke Women's Reservation Bill ke MPYC ke penpau baka ni kajingkran ke BJP ke ya lambak la ya ki pat ba ke Congress ke ya kersha ni kajing mi khmat ki kenthei haki yong dor bar thau an ki lapen pau. Sementara resi nak kalian juga Meghalaya Youth Congress Iwan Cikaman akan dikepor daga message kabak clear bat kabak simple bah ni akan dikepor nikati bemeta bah kedon kecingile majik hapo kari kecongi bat hak kertang juga di kecingile majik kabak BJP kabayalam makla yang baik ba kabale ini ke magic trick. Dan bangang pensyai kemudian kumno magician rule kolomba dagawai kekti upen thame phi ba dagawai kekti pat upen i ke trick jungu. Da kuntangi i kacu korkom kalom hangni hapo kacela kecungi hangni poli India kecungi. Dah kini kemudian singi ke balai no i isibun kicing viral hapo social media news channel ba ketika kubur ham saya kala ya keleng ke pertai ke omba ya ke Women Reservation Bill lakhang persya nak parti Kongres ba ke BJP kamla pas ya ketika bill polok sabha kita ketika cingela pakla juga BJP lagi cingsya kalau ke simple ni ba ke Women Reservation ada beberapa pas harus nam acara pula batau Kongres ke support ya kata bat ka ai ke cingkersyan pura bat kalalong an kini ke Women Reservation house nam araja apulai te mentang di berkeli tadi belai bakani ka kedit-kedit kesan kini ka license ke session lakhot daga NDA led government kedau kolong bakadon ke pressure ke bagi syapan pressure ke Amerika te kedau kolong ba habidai bet ke Epstein files ke badan ketuk ningut ki repokman jong kesokar BJP ki don ketilam habatu ke Epstein files bat ke baar kolong habidai bat ke cingdon keti habidai ada nikis ke bahaduk menta ke dia ke Scrutiny hapo ke United States jong ke Amerika te kumta ban penthami ki pai ba ke trik jong ke BJP kolong ban wanra organization ban wanra ini ke Women Reservation kenang ban penthami ya pai ba te kumta lada kadai sisha lada don sisha kata kecimut ke ba sisha ka bakin ai kata ke Women Reservation nam ta ki kenthei nam ta ki longkemi hapo kecela ke cungi balai ki implement ye betu ka an balai pasu acara apply ka ba om 1/3 of the total seats kemun like percent na kasan spa supply kadai ke seats jongki kenthei jongki longkemi andre kam long kumta dungta kam kimpat implement ye kata ladangi keli hapo ke BJP ladangi pen katnu persen bagi BJP ke ai tiket nam ta kilong me katnu mut ki representation hapo lok sabha bagi dei ki kenthai ki dei kita ki long me anda ladangi pen kat kum ka datahi ke dei ka ba lowest do na baro ki political party ki badon hapo lok sabha batang po khat a 0.9% de kumta kani ke cingle ekeni ke delimitation kalau ba kan penkala kan penwandur yang kan ke political scenario po kecela ke jumi kanu ke state ke benyo pun ki representative based on population kanu ke state kan benduna ki representative but kumno ke BJP ke sim chance ke di kumno bakan yo sencar live post of post nam din bakin yo ban tela kami kini kensi sencar jungka namar balai menta kadon hatemir ba kadon ke chance juga man kan syak lem no deina ta kata ka wanra ye kani ka bill ka ba kiburi hapo ka kerteng juga Women Reservation te hapo ngi pai ko akan keliru ya kitu kibakren kibayarap ye kani kibaomba keren jika Women Reservation ni hapan keli shwa ya ke BJP kale ayu ladagi pai hos nam arja shipho uyuki adityana u chief minister jong UP u
Ukraine persya bat oppose ke ni bill habidai ke ni ka women reservation tenang ta kedai na ni ka daw ba Rahul Khanki hapo parlimen ong ba ke BHP kale ke magic trick kawai ke keti kipen i ka badai ka women reservation but kawai ke keti bat kipen delay ki ban implement ya ke ni ka bill ya ke ni ka 33%. Kalau kau bapa orang ka spokesperson ka Madam Supriya ko ang ba kilong kami kilech Narendra Modi udan sang spa so flight li sopi ko ang ba ay ni like percent dari Narendra Modi ko ang bangin thung shuai thung hadin balami utau thung ngan sa ay ko dithi hakata kun thong le te kata ka de trick kata ka de game kata ka de magic ka ba ka BHP kale hakni keti ke pemerintah. Tangi i hapo ka cing address cung Prime Minister chungi sya hapo dari India like 2 minute Ukraine san kandai si mention ya ke kertai Congress. Rai clue very few kendiat mention habidai ber government reservation. Jadi tak kadau kompa ngimdai ban sutu sya elam bakla ngimdai ban sutu bakla bako Congress kam kersyani kini kabil dari ke BHP ke elektrik dari kumbang orang ajar pula ke Kongres kalau kersian tengah kalau kila kersian tengah ban ra ini 33%. Temen ta pakile de kumni kumnu ban yo bat essential lakam juga lai pros nam hadin. Temen ta bat ke bagi keren ni mun ke bekadu kumun nak kalian cumi nak kalian parti Kongres nak kalian cumi khalaya youth Kongres ni kerpan ya kinong song baro ban yang dari ban untuk baklah ini ban perkat seni bagi page seni ba kai ke baca apa kari ke cumi kumno ya kaya hok chung kilong kumi la syaban play tricks tengim kuat ba kilong kumi hapo ke cela ke cumi kamtam ke cela Meghalaya cumi ha ke cela India cumi ban susya play politics ha ke BHP ban susya use emotional te kumtam ka message ke chungi kalau ba very clear nak kalian cuma Meghalaya Youth Congress ka ba niwan nikwa ba kilong kami ikenthai kini ban yo ikata ka hok ka chongki ban su le ban implement ban buri ikita ki an hapo ka dili hapo ka women reservation trai ka dai ban ka delimitation ringi kwa ba hok chung men ka kalau ka hok shisha bikin yo shisha kita ka 33% hapo ka si chung ka lok sabha ba ka ti hi berkoi te ka ri ke chungi ri India ke chungi ka don kam ya ko hok ban su pan sya pan be nane ban sya pan thame da kum kini ki chai kumba ka long ka BHP hi bun si na ko bunra ka bul thamai ka bakta ya kenu ke chai ban riu ta kenu kirit pa ki bunra ka chim pan thame da kum ni kum tai ring di belong scam ini ban pet ya ka fact and data habidai ban kenu ka an ko bunra ka government Rina kali ke kongresi kenu ke bapha nam ta ka chat benriu nam ta kirit pa nam ta ka ri chat benriu ni kloi ban support re yang ba persya ke bom mi ha mun ni kloi ban ni le persya kloi ban yeng persya kloi ban protes teta kadi